የሚገርመኝ ነገር ታውቃለህ አንድ ቀን ይሄው 5 አመቴን ግማሽ አድርጌያለሁ ኦሬዲ አንድ ቀን ተቃይመን አናውቅም እስኪ ይሄን ጥያቄ ጠይቂልኝ ያ በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል እናንተ ዘአልቱ ማአነጃት زعلنا؟ اي لا ما حصلش اي خلاف في السنين اللي فاتت دي كلها يعني عمرها ما حصلت مشكله او ان مثلا ان حد فينا مثلا اتكلمها باسلوب وحش او زعق فيها او عارفه زعق يعني ايه؟ قولي له ان انا لما بزعق لاولادي انت اللي بتحوشي عنهم انا እኔ ማለት ነው ልጆቹ ሲጣሉ እኔ መካከል ገባበታለሁ she catch me like that خلاص يا مدام خلاص يا مدام በጭራሽ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር እኔ ከጓደኞቼ ጋር ቆጣላለሁ ልጣላ እችላለሁ 5 አመት ከምናምን እስከሚሆን አንድ ቀን አስከፍታኛ አታውቅም አስከፍቻት አላውቅም የሚገርመኝ እንደዚህ በጣም ነው መገረመው እኔ ራሱ እንዴ ሰው አንድ ጋር አብሮ ሲቀመጥ ለምን አይቀያየምም ምን አይነት ሰብአዊ ነው የሚሰማቸው ብዬ አስባለሁ እኔ ካኮረፍኩኝ ወይ ከፍተ ከመጣ ሲቅፍ አርጊኝ እንደዚህ ንቀሰት አደርገኝ የእናት ሲያቅፍ ምን አይነት ስሜት ይሰማል ከልባ ስለሆነ የምታረገው እጄ ሲቁጥላለሁ እንደዚህ ቅፍ አርጊ ምናምን እላታለሁ ቅፍ ስታደርገኝ እረሳዋለሁ انا كتير مرات بزعل بتمسكيني كده امسكيني قولكي يعني راحني يعني مسكتني امي በጣም የሚገርመው በይልኝ ይሄን ንገሪልኝ በደንብ እንዳይነኳቸው ነው የሚፈልጉት ላይክ እንደዚህ ሌሎቹ ማዳሞች ሌሎች አሰሪዎች እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በይልኝ كتير مقدم ما بدهم يمسكوهم كده يعني يقرفوا ما يقربوا عندهم بيعملوا زي هذا she's like my small sister I swear يعني when she feel bad or sick or something leave everything go to sleep don't make anything خلاص go sleep make some hot drink for her if she feel bad or sometimes she feel sick yeah like that ሲያማትም እንግዲህ እረዳታለሁ እንደ እህቴ ነው ማያት እንድታርፍ ትኩስ ነገር እንድታገኝ እና እንድትተኛ ነው ማድረጋት ነው ያለችው ይሄን መስማት በጣም ደስ ይላል በእውነት የብዙ ሰዎች እንባን ነበር የምናቀርበው ታውቂያለሽ በማዳሞቻችን እንደዚህ ሆነን በማዳሞቻችን እንደዚህ ሆነን ባሰሪዎቻችን እንደዚህ ሆነን ነበር የምናቀርበው ዛሬ ግን በጣም ደስ የሚል ፋሚሊ ላይ በመገኘታችን ይሄን በማቅረባችን በጣም ደስተኛ እንደሆነን ንገሪያቸው انا بسمع كثير مره بيقولوهم بيعذبهم كثير يعني ما يقربوا عندهم نسمع كثير يعني مشاكل بس ان انت يعني فاميلي كويس كثير كويسين تعاملوا كويس هقول لك يعني ترجمي له بس قولوا له احنا الدين بتاعنا يعني او الاسلام يعني المسلم الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده غلام يشتغل عنده غلام يعني ولد يعني عنده 15 سنة قعد عنده سنين كتيرة الولد ده يعني لما كبر بقى راجل بيقول لهم أنا قعدت سنين عند الرسول أشتغل عنده عليه الصلاة والسلام عمره ما قال لي أنت ليه سويت كذا أو ليش ما سويت كذا أو هات لي اعمل لي كذا أو ما تعمليش كذا يقول لي قعدت عنده سنين طويلة عمره ما أمرني إن أعمل حاجة يسيبني أعمل الحاجة أو ما أعملهاش وعمره ما زعق لي ولا غلط فيا فإحنا المفروض نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة الناس كلها مش معاملة الحد في البيت بس يعني معاملة اللي بيشتغل معاك زميلك في الشغل معاملة الناس الجيران معاملة الأصحاب معاملة الناس في الأماكن العامة لازم تكون المعاملة طيبة يعني إنها مسلمة